Go nako e tele ANC mo North West e sena tsepamo. Ka 2018 komiti khuduthamaga e eteletsweng pele ke Supra Mahumapelo e ne a phatlaladiwa. Morago ga tlhomiwa komiti ya nakwana ka 2019. Jaanong potso ke gore a Mahumapelo, Maloyi le Maape bona ba batla go etelela lekoko pele. Ke emisitse letsogo ke re ga le batla gore ke eme mme ke tla ema ka gonne ke lona maloko a ANC le tsang ditshwetso go ke mango tshwantseng a eme ke mango sa tshwanang go ema. Nyanga ke buikane ANC ga ise re letlele go bua ka ditseo ka re kana go isiameng ke tla kgona go bua ke arabe ke tle ke kae gore ke eme ha kae. Mahumapelo ga a tsibogela kopo ya tshwaelo. Potso ke gore a mme o tla boela mo keteleding pele. Nono Maloyi, as well as Bushy Maape, is more aligned towards the Ramaphosa group, while Supra Mahumapelo is without any doubt aligned with the RET, Zuma and Ismagashule. I think Mr. Mahumapelo is always a dangerous figure when it comes to Northwest politics. But at the moment, I think things are changing in the favor of the Ramaphosa candidate. Ga ba gare mo gokaganyi wa komiti ya nakwana Hlomane Chauke o tshitshintswe ke lekala lengwe la ANC mo Ramotshirimoilwa go nna motsholamatlotlo wa profense. Itumeleng Khajane, SABC News, Mahikeng.